Ang dayalak na mi pijenjar hamo na pen telah kestantin tere. Dan lay ru'en. Wala na ka wat ka at narandang ngabhagayak na niya kaim. Dan lay ru'en. Milyang alikalanim. Tena maki kestan. Aslan. Kilong syai. Oh, kilakan syai. Kipediang yang jisu. Belum nong penim. Nong penim teh. Kanu Long mana balayo iu to cisu bula penim. Uehi wan penim, unong kandung penim, u dokter un penim, long ni mana beli? Yang empat mula bang. Unong kan bapang, kan usyat kibri kim. U dokter bapang usumang usukher kibri kim. Long mana beli na? Long udu kita kibri beli. Tu cisu udu ulang tanong kan na masua. Cisu kata kapuat arai udu badan kasap kabau beli lah ai hau. Teh. Tang baun syukran, tang baun syukta, dan mana beli? Amar kisu kamuan ni nana noru. Kakak kamaria udi kuba kumba imbang amati. Kalat bendri wasip udan beng. Tahu uhok, tang bakalat kalat bendri wasip di buba biang lut ladu narau sadang. Udan bek kecing duna kecing beri. Beri ulan uhok sakan no kan noru ngelat bendri udan beng. Ki ang budu beli. 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 Oh, iya kita di bawah beli baim. Oh. Justru orang udah em nong ayak nanti habang beli baim. Kalau ya, Yang ki ang beli ba ente. tak kalau kibikin, kata nanti kan malah apa bapak kalau terus kidi kita. Betul. Nong beli baim, kum nong em, dah em kum tata bilik undan nak. Harus di beli. Kamu beli baim, kamu pun nom yak dah lay lu em, pun em deh. Baik. Kalau kamu tahu boleh, tidak punya sifat sebagai tidak paham dan tidak pasti, tidak pasti juga, dan boleh juga. Ada sendiri ada sendiri tidak nang tidak start kan kalau jadi try kan buat apa? Long leno itu juga nang start kan, kalau ada sendiri boleh. Kalau sini, jadi yang kami ada itu pasti boleh, pasti tidak boleh, pasti dia income. Baca ikan nak berjoi no, baru selesai. Penyak dia lagi. Dan nak rempah hari accident dan nak rempah atau positif. Penyak dia lagi. Selesai. Balik. Satu kedai kecil, kerap beruk. Kim dan Blay, Kim dan satu survival skill. Mengibat mentara dan hidup ru bisa hidup Blay. Dan ipang ru bisa hidup Blay. Ada dia ke yang ru bisa hidup Blay. Nama Blay, ngitip bahasa kau ikut Blay, kawan saya sejam. Satu dapat ke orang bom siput ke bawah Blay belakang. Kami pakai jika kedai tentang kadang ke di stok ke di semen. Tapi dia macam wala dari dia di sini. Apa yang kedai benar ke di net cuma bagi dan net kita yo Blay wala dari soko. Boleh Blay. Kita mau move nyala dia. Sebentar ini lain benda. Dalam dia trend sekarang, jadi sekarang ni topik kebangan trend ni jamir. Ini lain ni benda kita kita fungsan. But topik jangan ni jamir kebangan kalau gunung enjoy editing sun seperti jamir skin. Gunung enjoy editing sun seperti jamir skin. Mano bantai ini, mano banjarap ini. Ini lain ni benda. Jamir, betul, berkespirit. Tidak jangan kita tak hilang. Baru lain. Berkumta minam nak barisan dada ublay umjan habis itu jangan berhenti. Minam nak barisan dan lele dia. Berkumta apa? Kumpulan pentai di kelong seperti nanti dia ini. Dalam pentai di kelong seperti di kelong kita meriksa. Yang kita di kelong meriksa. Sebelakang pinang dia nangsan. Dan dalamisia sistem pinang dia pinjong. Sekelas kena samna. Kumta kalau yang ada jadi banyak bagi nang he nang san mangkasi hak dia jom boleh yang nang day pancubun bet tang hak ek pinjado ni nang day pancubun bet tang hak ek pinjado ba ini ka perteng bagi yo ini hak ban bet hak ek pinjado sim kumta ke different jona hak ke jamiat menta kan hamlong ye pi pa kan hamlong ye pi biakit ya ba ek kam jom boleh bahaba pizza, bahaba hikai, jadi ikun happy berit, bahaba hikai. Yang no doan kerja jesen, kita kam bisa jadi bisa kita kerja muslim. Mereka
ka Hebrew ka san ka dan ka khalai ka ka jinglong khulung ka jinglong khulung ni pam tam ka dut Henry ka jinglong ramba ka jingbang ka ka de ramba kamut ka shong ka pi menta ti kwa ban bam sa ka dut Lalu ni kuat berbang dari jubang tiba tapi kelalong kita yang dibuat. Sebab kita boleh untuk kita yang kena. Tapi menumpah dan kita. Ada orang bang jubang beramba. Jubang mereka mengejut. Misu sakut sak tang haju. Misu sakut sak tang hakaban bidut. Tapi semua belum sak ada tinggal. Bukan dia pisang, bukan dia tingkai, bukan dia tingkai ke coklat, bukan dia tingkai selok, bukan dia tingkai ke babiang. Orang itu sama sah, baru pada tingkai ini dilawai kawan. Dikomentarin di badan yang dijingkit pelik, kabalang di badan yang dijingkit pelik, kabalang, bangin lo tingkai yang dijingkit coklat, bangin nang sanu di dia, bahkan minta akan ai, yang dijimbang, ontang dah kadut, hendak dijimbang, langbang, dijimbang kita Kumbak pelung nang he nang san, kum taruh piu di hapa nang he nang san. Wat ong ba, kakam syakri play, kadai kali di pastor dan evangelist, di banshim yang kadai kalian kor, bankai ke piu betul play. Ini kita tidak jadi jingkit dia, tidak sisa jadi jingkit dia kata salah kita pun. Banhikai ki, banyalam ki, hanya piu betul play. Banyarak ki, mana kasih, waktu ini tahu boman, dia leh. Boman utama tahu ia leh hai itu. Nikai ini betul etiket balik. Bila ada ini jinjian di sini, ini buat pemerintah, atau bagian KK jingkat dum. Dengan ada dua, tapi ini long ini Pakistan. Di Pakistan nak jinglang Mesir. Tapi nak bernikai lagi jauh cool jauh. Tapi dia itu jauh shy. Dengan dan nyau tadi point, ya bagi Aisyah patna kita lihat dan nyau tadi bentang kebiasaan jingsan. Habis jinglang Mesir. Tapi point kebenikong kadai kajing tuai. Kalau pun kajing Mesir. Kajing tuai. Hari kami apostol kalau nong kebaar, kalau tahu ar, video iham tu. Kalau penkai kebalang kebeningkong. Kalau tu kapor, ini ki apostol ki jomblay, bila penkai kebalang kebeningkong tu. Hang tu ki jam kajing tuai. Tu ya pet. Jadi kami apostol kalau nong kebaar, kalau tahu ar. But kita jadinya kem ha kajing kai jom di apostol, but kajingnya selok, but kabatia tu, but kajing duai di. Kani kedai kebentar kebakongsan, kum kajing kesen, kum kini pa, but kajing duai kalau kum kajing ring mensir. Mentang shop hangnya ni ring mensir, ni nak kan dari mensir. Kum ta kajing duai, kadai bandong kum kajing duai. Kajing duai, kadai bandong kebakongsan kajing duai. Meet step, Schwaben meet step, the Jim Dwight. Jan meet the Jim Dwight. Schwaben Kia the Jim Dwight. Kita kadang kabor the Jim Dwight. Kadang kabor kabor kelah du kata-kata lebar hamil kiri. Ini ki apostol kita penkai kabalang kabeningkong. Hakin kabor kita ibu ya kabor di Mesir lukut. Bat kadon ke Jim Kai, kadon ke Jim Selok, bat kadon ke Jim Dwight. Nama kini kini kerukom ke Jom Blay. Tadi kini kerukom ke Jom Blay lebih kasih long yang long step dilatih dari Yesus Kristus. Banyak selok. Banikai, bat banduai. Bat kasih ke baningkong, si kita selani kalau nong kebasan dan kuat kebakan jauh banikai ke ongkom ni. Duai klem terpur. Kamu duai klem terpur. Duai. Hindi ban duai kang kawan jesen. Bunsin ni bakla kajing syakri ni duai jesen. Ni duai lang ako kawan jesen. Kaya ni duai. Kung no bilong jing syai ikon, lada kaya mo siyan, hindi penlong ni duai, mister bajan ni. Kung kikiri pa kita lagi jingkit dia haban saya lagi dong pun banduai. Nama dia ke dong lek om duai kem dapur. Kadang ka miracle, kadang ka kamba, kadang ka kajing ta lada silang duai. La pententang yang jinglet jing wan dong pi ke mana kasi. Kadang ka ba ubri uble jing dong pi ke ba penmat shimet. Nang ong pi ba penduai jing duai ba jrong. Duai shikin tian atin tian na maublay upay ka doon mo dyan. Upay ka doon mo dyan kung makuno. Ikaman and ublay ko step. Ikaman and ublay ko two. Ikaman and ublay ko dyan yet. Ni yung ikaman yung ublay na kasisan ni. Yung kalong punta. Na mauni ublay
Ublay buat ini hadu kata-kata. Ubah kuat ada jangan berjapi. Bangin kan malu ubah miet kat sini. Tak ada kadang kejingkai kami pol on dry yang dapat. Dry yang dapat. Hendak yang dikam ke apostol kalau nong ke sindai dan kau kat wei du pol hikai kumi. Pol dry haka pol bawa telah ke bawah ngakrai baru tidak aktif. Ya kejingnya tu kena supaya pol haka nanti bawa dia cakap matas. Kalau dan kejing pingsan tidak. Jesus Christ uwan man yang sol hadu kapor ba ulah kala long pol hadien ba ulah kala pamut ba hadu kapor sinyo I hadu kat ba pathway la om puni ke utrai la om ga uto yen ke let yun sa kata lenti snong ye ba kat ba be to wan ko kayen judas ye yo ko ta ko ulang tarsus na ba mi ujuai martin yo ye jingkala ka babut martin tek sa tamo Jesus Christ sol hadien ba ujuai Dekade yang hidup, benda bangin duai, tang bangin duai na benda lagi, ngin duai na benda itu kidang sukela kabamut, ngin duai na benda itu kidang sulong kelung habis inget, ngin duai na benda kini kesen, ngin duai na benda upa, ngin duai na benda kekebi, ngin duai na benda dikunci, ngin duai na benda kiwaipat, kidang sekali kabamut itu boleh. Kata kedai ke ba usol uperti hangge kanusa. Usyam yu Jesus Christ, ba ukapan strong, ukapan duai. Naman kadang kabor ba pinyo I yung pol hadi mo ula kala kabamut pio I ba kakamba baro ang New Testament kadilang pol ompat dan wenu apostol balong ko pol banyak compare ba Kristo na yung Jesus naman udah tuwi borba unda dan hajil kapatok udway ba ukurkie ukumen kilaang ban siyang kung tauriyo mga ba makita ga sa patok nilayayan pa nilayayan ba niya kasi Paul nama ulaya shemo jisu mark udah nak pergi jing udah nak pergi jing ale udah nak pergi eryong usah aku sen usah kem di kulit room di sipai room usah set apa to kan reu om ngan rejoice ngan le kemende nama balai ini lebih beliau belah shem sisa belah mak sisa jisu takun ka udwai ani kalau jingkai ke bakong san na meta jini iba cai tu banduai nama ni cai tu sisa banduai kajing duai kalau kumedi di mesin ni dan kam sisa ni kisni ki pol bementai ki long ni Kristan bangin penong ni di duai hayin asen ikun ki na la lok ke ti sisa kam ban penong ni ki duai ban kai ka ti ni dong blek nama lada onde ikini ki pala da onde nama ba mapi manupan Kekum tang kalau saya kalau nong besar di kota Baan om to yai ne scam ha ki jin duai ka babot ngiru ni ha ban duai dan dapu kamde tai ki senran ni bisu kamde kan upol kamde ka di jinkai kan nusa benda yang apa pi ban duai dan dapu kata ka benda ban kong ka benda ka Baan pat ikni pa ki ha ban ke jingkit ti ha ban bam ya ka tien ke jong bleng Kaktian ke jongblay, kadon be ikjingkai markas ni. Kena punya kaktian ke jongblay ang kalau bamayan. Markas ni siam ni kita ikjingkai kebalong praktikal. Kaban hikai ni markas ni kuno bagi dia berkeren bagi bio, kuno bagi dia berim, kuno bagi dia berjuba. Baru kau ke answer yang problem akan dikatakan mata dalam bio masih muncul dalam bio Bible karena ni kita kini ikjingkai penjam, ikjingkai tu, ikjingkai tensi, ikjingkai keren band ni mesti. Dia dah kena apa? Tak tidak mood tidak tidak jong bleng. Tak kena percaya dan jot. Kadang kena suffering, kadang kena jinjat di perahan tu kan ni. But dalam kejinjat di perahan tu kan ni tu kita kena yo bleng yo. Tahu bleng jong ni. Balai island. Ya kapok. Balai island, balai usah. Baruan ini jinjat yang percaya. Kita kena pelai yo bleng. Henry Kim Fo Tu, Kim Don yang kecil jong bleng. Ni Kim Chukule yo yang kecil jong bleng. But ada one kejinjat. One kijing pang, one kijing one kena problem, kena bleng. Kabalong kababakla, hadu kata. Kata kijing suku tu dia. Andre aimu yo bleng, bagi don ni kecil jong bleng, kabadon ni kijing hikai, nak kecil jong bat pin puli haka kitab Jeremiah kalau nong kabaksan, kan real. Ongkum ni, kecil jong bleng, kalong kijing bam, kabate yang
Jeremiah udah semua kakek jongle kalau kejimbang kabate yang ni mana kesini ni bang di kejimbang mana kesini ni bisa ni banja ni bang kejimbang bate kemet mereka tukang long enam tukang pat biang mana orang itu pat biang rapim pat bang ni kakek jongle kabate ya kamet jongi ya kejumut berkat ya kan spirit ya kan bensiam jongi mana orang itu pendan de ke kejim keli ada di yang jongi ada di yang de jongi bat Daga la duai kim yo jin juba yo ngala duai ka mo sien yo ando ke juba ande ke jin duai ke jogi ke bendam nongrim ka ka tien yo jogi hakan kam kan ti ka ka tien yo jogi abangi duai ami bo jin duai ke gampang abangi duai no ka tien yo jogi ke bendam kan hai abo ka don jonga le jogi kan no bentangin ong bangi long kristan ande ngimtit ka tien yo jogi kata ka along ba bakla ka 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 Takadaw ni haban bani kakti le jongle bakan te yang iman na kasi bahika yang iman na kasi bat kung mga ong yati upetros Ukraine kani ha kasi bani kong upetros kala nang baar kan kot baar ong kadot kalong ni ibadang kulong ha kejinye kan re kejimbang ka bae kalong ni ibalarang ba te pidang kwa banong sa pinulong pikwa banong pirang ba dala pikwa banong ramba ha kejinye ka pitip ha le no ka bani kakti le jongle ya bam ya ka bat si bat ni ni ban bam man tiang suntur ban puli ya ka ban puli ka tiang de jong play kom ta sun dong ram ba tin sang ha ka jing de jong ki bat play ta balik ka pli shano ki video i ji su ka jong ba jong ki video i ka do jong ji su ka dang i so ya ki video i ya ka e ka compare ha ki ko ani ni na ani ni real ani ni na samla ida iper ha bale nama piba mi ka kini jong le ka don ka shong ka hai ko jong ki ba ka don ka ek ba per aba ki de room shene ham ta pin pila yala ka jingala ka gospel ka bade e ka ki pastor ki evangelist na ki jeseng ka jingala ka gospel ka de ba jong pi aba ki de school prepare ki we ki dom ki pin ju dom ki we ki panik ki piang Ikan seni, ki gosip, ki pinjukan. Mabalay, tiyan le jok le kaya ti ki namle kanta. Ki sok marway. Kila banduk perlok, kila pensong marway. Ndai pandan de ke bakter. Ya ki la ki le ki jok le, ki le college, ki le school, ki bi kin pa ki dong ani ki piare de na. Balay, mo musim ko jok le, usong sa ko jok ki, ka tiyan le jok le ko labam, kan dong ko jok ki. Kata yang jadi jingkai na kaktiyan na jongle banimbang ni kaktiyan na jongle na markandon na jingkai kabaman na kasni te watang kwa manlong sa tang ibadi dot kwa ru ban ban ni jimbang ki baramba yang try pi menta ki ta kadot ki na samla la ban ni kaja la ban ni kadok siem la ban ni jimbang ki bae kumta kat pinang he pinang san hapan puli mina kaktiyan jongle ke ban jing shai na le Tindan mo kinangyarap ya pi, kakabalang. Tindan mo ime ipa ya pi, kinangyarap at kaching kaya pi, kinanghe, kinangsan. Barhakaway kasi, pipilong ka laway siya kabalang, hindi o pandiyan ng mga tsaka, panhikay ka lang, hindi ba nagagtiyo ka pi. At akin, hindi man lang kanong rim. Kanong rim, jong kabalang, kanong rim, jong ublay, iba ukwa, yung nga, pangilong ublay, jong ilong demastar. Jong kwa, yung nga, yung pi, sa ako, kitang hajud. O, nakalabo mo, hawa, labiyang, to, labiyang, kinyo. Let one eye be the show up yan. Le umpa ano kunta. Le jongi le start. Kwa mga barapi yo e kabor ko kinjab neng. Kabor ko kinjab siya pag niyo after. What pet anyway kanang start. Lala pila nang tapang puli ka kiyo jong le. Puli ka na ko yo e kabor. Na ublay na puli ka ya kiyo jong le na do ka do. Na ujo ka po kita di bagaimana start. Depan ublay wa akan hai. Ublay wa akan hai ni kita tiba baduna ni kita ublay papan na do ka do. Nampak kan ai mesti ni tamo dari orang yang abang ni tong tak keren yang ni tapi ke keren ke bakor mereka di tapi sih tentu ke tapi boleh ke sini jomble di mana ka nang nak bukai ila ke jom pun akan lebih sebab itu dia berjaya kita berita ke balai pat sebab bila sih ke sini jomble pendam tam ni ke sini jomble bila boleh ke sini jomble pendam tam ni ka exercise ka dari ke sini jomble ke syongsa tang ko jompi katakan gospel kamu mission lah ya lah. Lalong leno
long le no e gidin sha ya ko Jesus Christ kadit na long le no e gidin puli Bible da ka sakot kita nang ni hapo tanay ha papila puli ke ti jong blay ni ha ba kisaki ni lang kisaki di jong Jesus Christ kata pen puli yang ikam ki apostle lanang ke bakla ter khot ke baningkong bat ke basau ham tu ki pen i bagi apostle ki bala yo e ke ti jong blay itu ki bala ya do Jesus life lan shiteng kita yo e ke ti jong blay kita yo jingkai no Jesus Christ kadang lu kajin pen chitong ben yaki kadang lu kajin pen sakma andai pen pen ham tu nanam puli sai puli maki what apa yang kajin pen chitong what apa yang kajin pen sakma pikir ke e ke bakim la ban pen le kim la ban pen le de kading jong yo mesin ini ki apostle we la ko itu we la ko itu na kadang kajin pen chitong ben masa ruang ke gospel ke Jesus Christ yang ini ki Farisi ki Sadusi bagi ki lindo atau ko ini ialah ne di orang kajingkai di bawah kelang. Dari dalam mikpat Jesus Christ, dalam mikpat orang kelak kelak di gospel, kelak kelak. Benar kam di kesian di jom blay. Malah ayah kenika lingkor lagi. Pilang sakit di jom, pilang senang di jom. Dia kumta kalau orang kajingkai sakma. Bahkan itu lesi kenika pelan di jom blay. Ban pensak siang dia gospel. Ban jalap dia gospel. Ban jalap keleng begitu kuncip cakap Jesus Christ. Badai nak kenal sila tip bawa Thomas Iwan di India bawa usah penjap. Iwan jalan di gospel, dari ayu yo blay. Bagi Iwan jo kerja apostle, kapanong yang ada yang kita pengen shock kan kerjaan. Mudur lada blay sila le yang kita pelan. Sila pak kerja apostle. Tak ingin jom kita. Nilong kita blay bawa tip blay. Sebab ini bawa tip cakap Jesus. Dia nak kenal, mesti pun bawa blay rakah. Ulang kajing syai dan mendapat menjadi apostle. Tidak ialah keleng. Bagi kajing kai ke bagi yo anang ni kalau bang lakot yang nga berjaki dan mau kisaki. Lukas nong ke Alkisah lakot bersabuta. Kakek syai kata. Banjalap jaga gospel ke tamam jema bercoki. Banjalap jaga gospel. Banjalap sang kajing kelang bobot. Bakangin long kisaki jo. Kata ke di kamplang. Kata kapde tak kamram jong we no arut Kristan. Kata lagi kamram jong barok Kristan. Di belah mat Jesus Christ. Kata Lukas tak kok saya kata. Banjala ke gospel. Lapat ini banong kisah di jong Christ. Kumta film nak banong la kulit Bible ni dia. Dia kalau syong ada orang jong lah biang. Kendali em. Nak exercise. Siap penonton ya kak. Siap penlong action ni kata film jong play. Lembaga jinglong jing em jong si, lembaga jing hikai jong pi, lembaga nuksa jong pi, yang lagi jong pi pun sedang suan lagi. Barham takkan sapur, agak em lang kasalan. Yang taken dan saya long lengkap dengan tim ke ibu, pun hikai ya ukina akan lebih bawa day banyan. On kendia no lagi kita hikai, wat onda ulah temen. Asal suku yang kita hikai, pleng, le udon itu jendiu, nomor ba. Yano mungkin bangkai kunjung pi. Kena ban up tay pastor inong syar. Kena ban up tay inong kit nong ba ikam jesen kena. Kena ban up tay Sunday school. Kandai ru dalam jong di pegir. Kami hapan don kajing kit kli dalam dalam jong hangtat mission small ha macam lay. What hakikam ti apostle ke nong ke baningkong berkot ke bakra. Ujisu uong. Ngala ai happy yo umensi bakut. Bakila ban masaki jong Onda ulah lecture penai uang syong hadu ka kamera ka bahaneng ak hadu kandawan ka bor bananeng baru dah hadir ke tugas ni ke bagi lawan akas ni Pentecost wa ka tu ni kisengan tilong ke bari namar haka tu ka por bo jisu laki yo peneng lalong kili bat sudah tidak long kili bat sudah kina ada magic ship tiang handai marsen wan yar mensia ko jong brain na jong peneng haka ni Pentecost pen baptis ke ida mensia ko ni mensia ko Wai boring ni bagi nama sakit, jom blake. Bagai nak kenal iyo Petrus. Masen yo yang bawa jom mesti makut. Petrus uyat terus ni. But ada lain hajar tadi ke mesti. Kelah kamut hakapor uyat. Tang suyat Petrus. Tang tersengiu jom uki biu ya. Ke tu. Tu mereka bawa jom mesti makut jom blake. Keladang minang pan pendek cila dia kuat jomblay, minang pan mami kecil jomblay, minang pan penonton kecil jomblay, kita lihat jomblay penonton kai,
Yo mensia mako tika bor joko hanga ba pi bangin long ki sakhi chati wei pat boy imla ban long pastor ba pat imla ban long evangelist imla ban ya long no ya la ba pat dengan only pi long ki missionary kala ijong ikam ba uble ubo ila ban le school ila ban long ki long kai school ila ban long tan ikini pa haye ila ban long rep ila ban long tano kam ba uble ubo pi Nere haka nubu kam la ta wei ne atli ki mensia da only pi ke jadi kemen jo ki angel ha baneng dalong ka bom kai shu nama tidak long missionary iban le e benta wala pisno ong nang de pitip da tien ka tali ka jing long jing em jong pi da tien ka jong ble ka badan ko jong pi kan da ke e thom long special ha pi ki be ki yo i pi no ka luksa ka ba men ka ki be pat ba kim wa ban tip kini ki mani o ble ba kum no ini kita ni boleh bokom dong. Kandan kata ke jisik, kata mungkin, kata doa doa joki. Mau jisu la pulang, ya mungkin makut. Benela menang sakhi ke jongku. Baca jinglong sakhi ke jongi. Tenda pulih hamat dia selong ba aku saw, dekat bakat saw ke om kumni. Ke jinglong sakhi jongi ke desa ke makut jongka perke. Om dia tan hajo. Ke jinglai o Jisu Kris kan wanra. Baca ni ke jinglai Jisu Kris ke makut jongka perke kan wanra ke jingkut jongka perke. Kani ke perke kau ikasi ke takut. Kata lah dekat usai, amat dia senang bahasa sah. Anda lah dekat benar ke gospel ke jong Jesus Christ. Anda lah dekat benar ke jong Jesus Christ. Anda lah dekat jalap ke bakut jong kaperkai. Hamka kata dia ke jingkut jong kaperkai. Anda menu balak bantip ya kata ke jingkut. Anda play ai ni ke dekat tien ban penting. Ai ni ke dekat tien ban prepare ban penuh ready ke. Mendap yo ila jalap itu gospel keleng. Satu tujuan flipti, kiru haban long, kilong jala. Wala ilong tu iganta ibarit. Sim ya kena kalian kuat, sim ya kena jengkel kriya balong kilong jala. Kisah jom Jesus Christ. Kisah jom Jesus Christ, but kila yang ini bagi dia masih cuma kado. Lanang pendek dia kecil jom play, but dalam lanang pendek kecil jom play, lanang pingi dia ban komen, yang dia ban semisi. Nama bagi tip, bagi jemput jom kapal kai kalongpat ke Jerusalem ke Batumai dan ke Bereng ke Batumai. Ya kalau boleh pula bu benta ya kita tu belajar ibadah ni kerteng hak kita jom GM. Ini ban kemen, ini dia ban tiang. Kerana mata ini bagi buan Kristen, tang suang Jumai, tang suang ki jing pencipta mati asal itu bos style tidak tiang. Kerana ngapat abang kulit kecil jom boleh, kahaban dia kita ki itu berapa. Kapan cia? Kadang cia, kamu ke Bible kadai ke batok, kadai ke basulang dia, kadai ke Bible kadai ke jingko, kaba kat ke baca ke perken ta, lanang pendet, ke balong ke pru, bagi ini jing jia barpat, kadai ke bau blade kadai tip lupa, blade kadai yuri lupa, jadi ini benda jonga betul kalau kita bersungnya, ban mani ban syakri ya blade itu ban download baro. Ada kemensian baru, banyak kisaki di jom Chris, syabadet cibawan, kelma sibun di jing syakren, di jing sak marway, diberi kita dengan orang itu kulit santai, dengan orang itu jai ni ada orang pun, le enak kejauh keberita, lepas itu orang kata ibu kemensian dengan kodor suka hima dengan blake, dan orang jing kemen, kabarnya, dengan poin dah keberita terbesar, hongnya kerjaan kau berteman. Anda tidak boleh keting ke jom blade, tidak banyak kah, tidak exercise kah, tidak penam kah, break ke jangkuk ke berim, kong ke jangkuk ke bertemai. Kong batu pelung badang kaki dan kami ke jangkuk bertemai, kong taruh ni ke langit yang jisu, ni kong ke jangkuk ke bertemai. Kami tidak boleh hati kitab Isaiah, telengang ke berdiri kue ke dekat ke bersipau, Isaiah orang kumni, open kop yang ni ke jangkuk ke jin penem bat kahok. Setiap langit yang jisu, lalu yang jin penem bat kahok lengkau jisu Kristus. Tandai sudah kahok jopi, tak ada yang kahok lemba uji sukres. Karena kejing kemen abang apuli ke dengan kuat Bible, ba udon uli ublay, ubama di kejing telok di jongi, ubama di pot di jongi, abang apa dia dia lele ngayo ibet bang apa ibet satu jong. Henry nga ayo yo ublay, ubla penkop yang ni dah kejangkop jong kejing penem, ubla penem yang ni dah kebasyaya ulo kahitna, ubla air yang ni dah kahok jong bangin koi sebeneng, bahau Lukas. Aku selalu nong buat kebasau kendai lele ke orang kumni. Nalon ke jantung ke jimpen dia, bukan kok dua hangi dah kabor mana jong. Kadang kabor ke mana jong, ke bau blek bukan kok dia kita bawa dia umum dibanget dia umum.
kabor jong sim kuit jong bleng aku tumen dan don dia kani kabor dan rai ka snosi kalong ba abang ila long ta ila ka tu ila yo di pelim ila tu tu ka hok kamde jong ni dan rai ni let no e kabor jong bleng kamde yang abri pi ban len ne kabor jong bleng dan rai ni ban manifest ni dai ban pen i shati way ya kabor jong bleng ban jong Petrus ru hakashiti banin kong jong Petrus karena kawasan terkot kawasan upren chupang kajan kup jong kajing smogre nalo bani yo e kajan kup jong kajing penem uble penem yani uble ai ni ka hok jong u ai ni ka bor u ai ru e kajan kup jong kajing smogre habang ilong di kristan ni haban kup e kajan kup jong kajing smogre ngimla ban ong bang ilong kristan han re ba ki balai ba he bas ngong meng ki bom man banyak keren ba nu Ibang long banyak keren banyak kana. Iba syukin met tang shimet. Nyimpat la ban ong bang ilong isaki dan ne bang shim ne ka bor ka jong blay la dang nyimpat don ne ka jan kup jong ka jing smowit kumba Petrus ko shai. Hata chiti ka jong u ka baning kong kala nong ka bastan khot ka bastan. Sai puli ni shiyang ne mar ka por la ya set. La da puli ka ki ka jong blay nan ong ki dan shibun ba jing kai. Shibun ki aka iba mangi kum ki brio ni na pet ni na yit ni na dia ni yo i shibun ki jing na ka shibun ki tolak dengan only fi ka bor ka jong blay ni la ban thom de ni baraka ni la ban bread lot haka kitab jing kan pau kala nong ka bakha kan dai ka thot ka bakha u blay u ai ka jan ko jong ka jing le hok jong ki yo kuat bar haka ba kuat la ra pila shim ya ka jan ko jong ka jing pen em ka hok ka jan ko jong ka jing snowrit hadian anda pila poi shabneng hakasi ba on bisa yang ba ya pi uble sa perko yang ba ya pi daga jan ko jong ka jing le ko le se grem on la le ha la panjat ila ka jong ka tamlam tak ba pidang em ha ko tem ta ki ni na le wa ada pi wa la ta ni ni se le ko do uble la ka men la le la jong ta kata ka de jan ko jong ka jing le ko jong ki yu kuat riu kuat kemut di beri di berkuai kabeneng tim long tang di bakul kabeneng kalau ke jaka ka bakul la jiruai barabori jiruai syamsia om dan jaka ya jindom om dan jaka ya bele pop om dan jaka ya batok bersyukur di baklim om dan jaka ya bamnya dilai om dan jaka ya bamane dilai hal nama kabeneng kade ke jaka ka basa dilai baru dilai jumi ulang bakul dila dani kwa bene syambat dilai ni haban penkut ni lagi kamen siang jongi ka haban long ka bakut ka do nu jongi ka haban long ka bakut nak dong syadong ka jibut pekat jongi ka haban long ka bakut itu minjet bahaya lagi akan ka jamit ka mamenta hangong idon ka jingade jongi ba blay ka point ka basan ka dei bread no i jinglong bahim Marcus nyong nong ka ka bakat na ka ong e no i jing sneo baro bo no i ki shadien bread no i Kakting ke jong blay kasi kaya ni hang tuwi dan shipon, kajing snail, kajing syukor, kajing le arsap, kajing bishni, kajing le kren snail barokai. Bon sin ni ngok kasi ni kok ki barit. Ni kren snail, ni bishni, ni le arsap. Bat kom tangin long kajing shy, na kabenta ki kon jong i badan hagia, ki biyo i ni bagi le kren snail ki way, ki biyo i ni bagi le arsap, ki biyo i ni bagi dan kajing bishni. Kom no pinlong jing shy nang kajing kon. But kung no pinong jing shy, na matakain lang kasalang. Si kakti na jong blay kang kahit on, bread no, yung jinglong parim baro. Kasi ti siya kola say kala nong kabalay, kat kabaprak, na kasi po ko ang kumni. Bread no, yung jinglong parim, kajing bitar, kajing bishni, kajing kren ben, kajing kren si, what yalam leer parlo. What no, yung ubriw batamen, but yung jing leer jong u. Ubriw batamen kamot kapot, kabangiti siya din. Kasi mapila yung amad, yung Jesus Christ, ya chukmat. Hikay di ko na kaktiyan na jong blay. Panbami ki na kaktiyan na jong blay. Bread ki aka jinglong ki barim. Man lakas ni hapan besar ki kaktiyan na jong blay. Man lakas ni hapan hikay ki na kaktiyan na jong blay. Pemjuru haka shifi siya ki Ephesus kila nang kabasaw. Kapag kapag-alpasan ka ong when lot ya jinglam ler baro. Go no ya jinglam ler bat to kren ni kabashisha bat la upara majan. Kajinglam ler kadai kapot kaboble isi hadu katalasta. Kajing lam ler di top ni hakan wen le kini baro kabeneng kalau ka jangan ka bakut yang kata abang apa kat kabeneng mati yang pala namang ini ngam tin yo suat ngam tin yo blay mo blay jumi long bakut
Uksuan ulam la ban em. Ada ublay ubala ban bread ni shi jok. Lani ubala ban ai ni ka jaka ban ni. Ni ban chef tin buram yo ublay. Nama ublay jongi ulang ba kuat. Kadang-kadang kita kijing kaya ka tin jong ublay. Kijing bitar, kijing bisni, kijing kren ben. Wenur. Wat bishar ki wen. Wenur ikini rakot. En kuat jala ka jong kijing em. Hikai la kijong ya la kijong ikon dikti. Bakin na bisni shi parlok. Bakin na mi ikin si ikin sang na ka shintur jong ki. Teman-teman ang oi pi kitna badang rit. Atas skol balikai le mangang oi pi. Tang subak la tidak tok. Kami dah kisi. Nama balai ngam keno ikna. Nah ban keno ikini pa na yen. Ngai kai sa ka ba dum ma na oi pi. Kajaka ka ba tang subak la tiak. Kisi kami dah shintur bakara kisi la la kisi snom. Kalau normal Kim Kenshu baka dia kisi. Lalaki ong ikini paru kin ong kami selete. Kin snom ko ong kisi. Kajaka ka ba pre ka dia kajaka ka ha. Masuk tak ha. Bangkai kena nagiem. Tadi nagiem. Ini pa si kren de kuntu hak mat ikon. Bagi tu ikon di wan skol kata tu baju aktif ikon ni skol. Kami ke basuk. Kecil ke bahadu kata-kata. Kabang hak benpet dia lagi jom ikon di. Maka kien jom play ke hikai. Wat ai baka nulu aktin si kami tak syukur kami. Kapoin tu bahan video pas. Kino ki bamut. Ban shin dia gajing san. Dan kino ki ba kwa ban san gajing net. Gajing long penjaman sin. Siap ban ba gajing na. Wat mut bala dalong kristan ruspa. Wat mut bala dalong kristan ndon jimpang sho ayem. Wat mut bala dalong kristan yak sho. Dan rekin shibun gajing gajing ale gajing tenju. Bakin ma. Akan gajing yai dan tijong kita express. Mau boleh tenju epi Unget pi, unpet hadu kat no pilaban, hadu kat no pilaban syak itu ditunjuk untuk beliau. Kadang-kadang tin dia jom beliau om, ba ialah kadin na. Ba ialah kadin na. Ni dibanget dong dan kaman ba ialah kadin na. Lukas katau artinya, tak keren syai kata. Unu de ubam ba ru ialah kadin kadin na. Bat bawan buat na dia jong la balong usendan jong. Jisu keren syai om. Lada unu ba ialah kadin kadin na. Bat ban buat na din jong ang, ban buat na din na kijingkay jong ba ban long usendan jong ang. Kung siya kay ha ni gadkot. Ni nam na ban long usendan jong Jisu ladang nyim ploy ban ba ya kajing na. Kaya kata kajing ba din na, kajing penbaptis haba pila penbaptis kamot pimi daw brio bat mai siya jong. Pipengam yang dia ko ubrio bagin laja no la ku ti la mi siya ubrio na ni kabrio brapan mai. Baka jipan baptis so kada kajing ba din na. Ya kata la ran syam ka kiti si nong room, kala nong ka ban brio berfat ka balai. Ne pim jutep bakat ti banangi ya ti balayo pen baptis yo Jesus Christ, la pen baptis yang ni ya kata kajing ya jong u. Bila dan bentar ba Jisu la da pen baptis ni. Kajing pen baptis kada kajing kala ka mut. La sign ke bapila kala ka mut. La sign ke bapila kwa ban telet no yo to brio berim ban yo e kajing nong ka batmai. Kadang dia nak kecing kaya kabalang jo ilai ban penang ko ban kato kecing penang ko kada sign kada symbol ban penang siya po ubrio bertemen ban ni sedrong ubrio la ni ubrio la kumai la de penbaptis bala ploy dan kit kada hitnang ke jong Jesus Christ ban buat Jesus Christ. Kasi ti kabaning kong si Koren sa nang kapag way kada kan kaba alkon brio pat kani kai si kang kajing yesim benta kajing kawai utrai pi pelada penbaptis. Kaniru kani kijimba dia penangan orang itu. Bila semua tu ya ka isapang kapok atau hok la yo kijim penbaptis la shimenta the sacrament kijim kawai utrai bakenta kaktian de jong blek om ka shiti baning kong si pinong koren ke no ka kwe ka ba ko bir na mar ka no sien no ba pinya ba ni ku ba pinya di ka kuri ki ben pa ya jinja utrai tap onda onwan. Ni pen pau ya kajing ngomu kajong ni oblay baulawan ban shim ya kapok kajong ni ban ploy ban IT la di ban bae kajing na ban yakip ya bae ka tam kajong oblay ni pen pau ya katari di kajing ploy try ka settlement ban pen pau ban ya bam ban ya di ka kadi ka puri tat hadu of Jesus Christ on sa wan shawi dia na kadang kabalang dan shimon sien
Kejing kawal try, ya kaban ide, ban kan mau, ya kejing wan no real jong Jesus Christ. Kam dei ka basu pendek punto, dei ka don, la ka jong kami. Ka don la ka jong ka benta. Ban kan snow ku, you can get it, ban kan snow ku, you can he la san. Ke ka ba ime pa ide. Ke ka taru ka dei ka benta jong ni ban kan snow ku ni kun. Ala ki jong ni sen. Ya ki kun ni kan di pang sacrament, pang jing pan baptis, pang jing kawal try, la dei ka por pi ban ka ti. Nado ka ti dang. Makin semua kuat ikat tiang yang jong blay. Nama kita shibun kita ikai banang ni nak kai ibam ya ha bakat tiang yang jong blay. Kadai mangi ni don yang nong rem ke pas camp kat kum kat tiang yang jong blay. But Lukas kendai nong khot ba akurai ka ong kumne. Ban buat yung Jisu kadai ke jing ba dilna. Dara pikwa ban buat yung Jisu kamot haban ba ke dilna. Ba ke dilna kamong ka basuk. Ula ong kumne ula ong tuan di baro. Lada unu umwan ban wan na jonga. Ai ba len ya la dia ba la la ka dim na la ka si bat buat yang a bat buat yang a Jisu ikai len no ya la dia len no i jing kwa bra jo ka do len no i ki i jing mani be khao len no ya ka to ka ka kam ka ba phile ai dim ta ka sacrifice kiat ka por ban hikai ki kun ban puli na kecil ke jong blay ban penlong jing duai men step lan men si lan janmiet lan hakapor miet hakapor sarantia dari ban don ke jing sacrifice na kalian jong pi namar bun ki long jing kestan hakik di si ki por bementa ki set elevation ki jong kamera undon por ban ya lum ban duai undon por emang da ebun kam sama palak kejik bon kam ki di sini ki por ki bementa na i ke lade ka bor bompan Uyan nek tak pernah kan pun kami ni, badal aku ini dah lihat dia orang tu dia tuai nak asal sana. Dan setiap tu dia tuai nak, ibu nak kaki, ibu nak ni, tak lek, nak mari. Jadi bomman, orang wan beda mak ajar yang fi, ada tujuan dari trik, tujuan dari pelan, bandisi, banjalan bakal ini. Bomman wan hati lain pun bukan. Bomman nanti wan hati nak sambil bakal mobile. Bila beli nak samlang tadi along addicted ke mobile, kado makin strong ke sau tenta bat sam tenta di damla. Ande ban puli ke tin de beli 4 minit, kata minit tina. Ke itu, kado kade ke jinsa dalam bakla hati bor jong sultan. Ini hak ban long di kini pas besar, ini hak ban long di kini pas bapisian. Bapendak yang ada di kini ke jong beli. Tak onda uji su iwan. Nama break dam i4 ini, ban kai banyalang nak jom pun. Amdal por syu ba pidang syong pilih. Man kasi hapan puli ke kini jom dengan orang man kasi. Nak was dang do bakut. Berkata ke dia jika ti jom ni tidak akan he akan san. Nak benta kini kita balik. Berkata ka point ka khadu ka de nak benta sinong kai. Sinong syarai balang. Ni hapan don ya kata jinglong pa la ni jinglong tumi. Abang isyarat ko jong kabalang, midang kam man hikay di happy barit, midang kam man besar di bilang brot, dekat tiga jong blay. Namar ba upol ulong kaduksa. Abang upol ini kimpin. Hakashiti ke baning kong si mangkorin. Kalau nak besar bakatsan. Wang isyakri di jong blay di bandon ke jikit ke jong pa, di bandon dia ka bor ke jong blay. Banyalam, ban syarai, ban hikai. Kata ni di pol, ban midon kam shibun, kibadong kum kikpa, ban sneng, ban hikai. Balada niwa ban shib ni kejilong kepa, kum kinong nyalam, lani kejilong keme. Ni hap ban puli ke jong blay, ban midon kam shisha, ya kabor ke jong blay. Kelam kabor ke jong blay, linam la ban bisa, linam la banyalam, ya kini tinhun, ya kini lambrot, kibadon. Hapa jikit kli hapo ke jimpet ke jong ni. Unta upol di sisi bani kong si kian sulani bani kong ba au ba tau au ni. Dan rei kum ba ubek na ibet ban IT hani ya ta kan gospel kum ta mi ya lap ken. On kum ki ba pen snow hai di brio dan rei lo ubek ba tunju ye di domo jong upol ko sai. Mi ya lap ke gospel on ban pen snow hai di brio. Dan dia lap dengan gospel, banyak lap yang kejikalan bamut, banyak lap bakadang kebreng, bakadang kebijak, bagi dia pinam poi, cakap-cakap kebatin dia berpoi. Namba pada ublay, ulasin yang kajing bisa, yang kajing ini unjit tenju itu dah urjong.
Konta kadega jikit ni kaba kan terbang nak benta kinong yalap ba kinong hikay. Lese kinong hikay Sunday school, lese kinong hikay ke jesen kena. Hidon ni jikit ni kaba kodo hadu kata-kata. Kadi jesen ta si kalong siya ke jesen kaba kerpang kaba kopol ba penkre. Ngamut penkre iki kulong ubre ng ayna. Ubre dalam dia ngasih kani jikit penkre na benta kinong yalam ba kiti pa. Kata kalong kaba pula hadu kata-kata nama balaong bidang bagi dia kerja seng jadi kulung. Kalau aku berkeren, aku jadi kulung. Jadi mensiam dan beri ayna. Dia lambat jangan saya kena benta. Kalau hapan keren, aku jadi bagi mikpa, aku jadi bagi ini kesem. Aku ada kuat tu bahin nyopat. Kau angkum ni, henry ni lalong belalui yang terjadi jongki kembang kemir kasumar di pun jongkahi. Upor uang nak pasai. Ni long kita lui. Upor ulong penuksa pun tak kemir kabari. Kaba sumar, kaba pendek pendiang yang nak kita. Kaba ublay ukat yang upol, usnau tua kaba ubran yang jikit kiri. Nak benta, takam jalap, nak benta kabalang kaba ublay uai, kaba jong u. Uang ngalong kupa, ngalong kumka kami. Uang ngalong, nilalong kiba nui-nui yang jong ki kumbaga kami kasumar yang kipun jong kaki. Tentang hapan sumar, bila kijong kipun, ni hapan sumar, bila kijong kibiu, yang kibiu kijong ublay. Ni don yang kini jikit kiri. Kabak tau, hadu kata-kata. Baik kumta kani ka message, kani yadu, kani ta jongi, kani ta jongan, kani ta jonghi, kiba shim, dia katam ka jongblay, kabalang, bagi mang kensting, ya kaktir ka jongblay, minang kensting, ya ka jingikay, ya kaktir ka jongblay, na malbaka ka shiki, ang ka hebru, kalau mang kabakat lai, kani kabakat nyo, ka ongkum ni. So ko ongo, kita tinang yalam jonghi. Baik pinhapo, ya lagi haki, na mar kita isyaray, na kanta imensi ang jonghi, kung iban sa ay kajing ken, baking yo le ya kani ya kajing kemen, bat om da kajing smosi, namar ka bom ng kawa ya hi. Pin ko mo ya di hapo jo kitang yalang. Pin ko mo ya di hapo jo kitang ng ay mensiel na ni kinong hikay. Balay namar ini kini ibriw iba ubre klase. Ubre klase kini bat ihapan ay jing ken bat jang le ko dito. Ihapan ay jing ken, dadang ngip tray ya kamu jong blay, dadang ken sting ya kamu jong blay, ban hikay, ban ya selok, ban duai. Kemudian hako we kasi blay shin. An hapan ay jing ken pa jong blay, balay na kan bandet ka jong kasamram. Lesi ya higi kritik pa. Blay sa pan jing ken na ki. Balay pitang sa, balay pitang hikay ya jong ku. Ba pitang tip. Kan hay pi ba pitang tip. Andai pat tip pat ka bom le. Jadi nak dalam dia bermakan tiang, andai kan dia jadi sisa, nak kita jom blay. Nong syarai kita nong kai, ihapan ay yang jingken, akpat jom blay, bagi jalap, abang kita. Jadi nak dalam hapan kita ungu, ihapan dia penuh bagi, ihapan ada penuh jadi ihapan ay jom blay. Ihapan ay jom blay, batum tak. Nong yang ini dan sam sisa yang nong jalan ni nong syarai kita berada jingken dia. Nak benta di mesin di bawah bor, nak benta di Indomie, lenda punta kabalang dan di brim jom mereka salah full square ada jumit. Di punta ketika jumkai ketika jamit nangit kalau di buku dan benta jom tim day bang kedok ti jemunu. Dari kani ketika kubur kabalang abang asyam, abang perkat ketika sini kau bang di bentren. Di bentren aku jom day dalam nak cerita benta. Bang ni ni dia kinong kit skill day. Ni dia nak lempor ke bakau, dia nak jikit klik. Ngin nong day ban bisa tang nakadut. Ni haban bang, dia jing bang balarang ba. Nang ba Hato ikas ni mapi pen kalalong tunang hikay siya tinday pa. Hindi ban siya hikay, hindi ban hikay. Kung baka hibu ini katino, kung hikay yung kena hakalentibo day ban ya, hindi mano pa ban hikay. Mano. Hikay ken, hindi mano ban siya, hindi kalengkor ban hikay pa. Hato hindi mga bat mapi, hindi ban le kata, hindi ka man bam, ban sa siya yung labi, nagkakitiyan med jong blay, bat ini kibigin nyo, kini kibenta, kibala kasi mat jong ki, kung mo ba kung yo ay insan, ang ilang mensim, nang mapila ban yo ay tabor, ay jong blay, bat hikay ka na, iya ki jong kipun. Yung ay mo yung blay, na matali ka por, iya ka mga yo ang pendek, iya ka kikitiyan jong blay, kikitay na kikitiyan jong blay, ban ang next camp, na filmen bu, kau sembay kikitiyan jong blay, iya ka mga yo ang bet, iyo ban syongsa kalau lu jong ki kalau lu jengku ni minta jong ki kalau lu jengkai saya ngasih ya kalau lu jengkai ngasih ini kan insting ka kamu bobe yang ai apa balang ini kan tak menjadi
hal dari yang saya di school ya kita ba ita kam jadi habal dia na itu kana jadi snow view jadi snow kuna mo dengan ong pi the blade dia na planเป็นเกาะมุดในที่สุดที่จะมีที่มีกันเป็นคนอะไรที่พีอีเป็นสังตีอย่างเล่นแบบเป็นเรื่องที่มันเสี่ยงของคนโดดแบบพีเชื่อมมันกับทีแบบขึ้นยอดเป็นตารางทีในที่มาเลยชอบมันชอบมาป่าเป็นอย่างไวลังเป็นอย่างนี้ต้องอย่างไวเลยเห็นปันบอลเอาเลยมีลองตั้งกี่เบรกบัตรรถมีลองตั้งกี่เบรกบัตรดูหนังอันนี้มันอ้อมที่หลังลำดับini dengan ball play lำดับini dengan ball yang kita lakukan iway play on I P start Amen.